Ngizothanda ukuthi ngibingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlaleke udabeni, ngicela-ke mbukele ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and usubscribe. Sengiphinde ngabuya-ke futhi namathiza omkhokha, izinto nje okumele kuzilindele lapha kumkhokha kulo-ke leli viki esikulona. So la ngizoqala ngendaba-ke ethinta uSiphamandla benoMabusi. Njengoba uSiphamandla benoMabusi bese-ke bethathe isinqumo sokuthi-ke bayahamba bayobheka-ke isidumbu sikababa uMzobe. Laba veza ukuthi-ke izinto isazoba nzima for bona, uSikhumba-ke uzokwenza impilo yabo ibe nzima. So uSikhumba uzobe ngabafundi lapha kwaMzobe and futhi-ke uzobe-ke safuna ukuyiphiniselela ngenxa yokuthi-ke uney'nsolo ukuthi-ke ibona ababulala ubaba wakhe. Babeke sebeveza futhi la ukuthi-ke uSiphamandla uzobeke ebhekene naye kuSikhumba and-ke uSikhumba uzobe efuna ukumqeda uSiphamandla ngesibhamu. Ngidlule ngelapha kwindaba-ke ethinta uSibusiso naye-ke la uSibahle. Laba veza ukuthi-ke uthando lakhe uSibusiso benoSibahle lizokwenza-ke na uSibusiso ukuthi-ke gcine ethathe isinqumo sokuthi-ke uzomlobola yena uSibahle. Ngidlule ngelapha kuMaMzobe. Laba veza ukuthi-ke uMaMzobe izomkhalela njengoba-ke bazofuna ukuthi-ke jeze ngokuthi-ke engcwatshwe ephila. Bazobeke sebemlungiselela yena kuMaMzobe, bazolungisa-ke lapha nomgodi la azongcwatshwa khona and kuzoba nzima kakhulu for yena kuGabisile njengoba kuma wakhe ezongcwatshwa ephila. Luzofika usuku lakhe kuMaMzobe lokuthi-ke engcwatshwe and uzobeke eqhutshwa nguyena kuphakathwayo lapha emgodini wakhe. Kodwa-ke kuzokwenzakala into ezomangaza abantu abaningi, into-ke ejabisayo ezokwenza ukuthi-ke uMaMzobe egcine engangcwatshwanga. Aphela lapha-ke mbukela amathiza omkhokha, yizo-ke nje lezi ade ngikuphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and usubscribe. Ake ngithi-ke danke, ngiyazibongela.